Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić iskoristio je priliku da iznese svoje mišljenje o napadima na Angelinu Vučić. Ološ, bednici, nemoral, ma dotakli smo dno. Ovim rečima Ivica Dačić je frapiran kao gost na Happy televiziji opisao svoje mišljenje o jučerašnjim napadima na Angelinu Vučić, majku predsjednika Srbije. Dugo sam se pitao dokle dno. Koliko neko nisko može da padne. Mislio sam da ću teško dočekati da vidim to dno, ali dočekao sam. Počeo je predsjednik Narodne skupštine. Lider SPS-a je podvukao da Angelinu Vučić, ženu u 76. godini života, poznaje i pre Aleksandra i njegovog brata Andreja. Upoznao je dok je bila na RTS-u. Ženu poznajem pre nego Vučića, a sada neki bednik u njoj piše odvratne stvari. Žao mi je što upotrebljavam takav izraz. Reći za bilo čiju majku takve stvari i još je sakrije iza društvenih mreža. To su bednici, to je ološ. Ja moram da upotrebim te reči. Takav nemoral me pogodio. To boli i Angelinu Vučić, a mnogo je više boli jer to boli njenu decu, unučad. On je vređanjem Angeline Vučić uvredio i ponizio sve majke, a majka je svetinja, sve ih ponizio. Majka je svetinja, ogorčen je Dačić. On podlači da je razočaran što druga politička strana nije osudila nezamislivo vređanje Angeline Vučić. Koliki je to bezobrazluk ako ćemo voditi političku borbu takvim izrazima? Još je veći bezobrazluk to što druga politička strana još nije osudila uvrede. Da neko vređa, zašto ćute? Kako vas nije sramota, to su ološi. Koristite najnemoralnije stvari za napad na političke protivnike. Kažite članstvu da to nije vaša politika. Ovako ste svi saučesnici. Ma ja se stidim, naglasio je Dačić.